Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Ezulu. Le show le nginamukela kuyona iyona engiyithanda kakhulu-ke nje ukukhuluma iqiniso kunawo wonke amanye ama-show enginikeza ukuthi ngiwenze. Le angazi kwakutheni kodwa nje ngiyayithanda. Sibiza ngokuthi-ke izigameko zempilo. So ngivakashela ubhuti wami namhlanje uzongichazela kabanzi ukuthi yini le abamgila ngayo nanokuthi asichazele ukuthi usahila yini noma mhlawumbe usakwi-process yokuhila, mhlawumbe uye wayithola yini counseling mekuthi bekunzima kangaka, mhlawumbe imcindezela kakhulu lento amehlakele, kodwa-ke asike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona sesi, njani? Ngiyaphila, kunjani? Ngiyaphila. Ngishap nami. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eDasenhoek. Dasenhoek. Oh, okay. Beyinjani impilo sakhona? Bingekho lula. Ngiyawuza nje lo ukuthi uneyinto ngoba kona hayi bungekho lula impela. Bekwenzakalani kahle kahle? Empilweni sisi nje on and off party, kodwa ke story sami la siqonde khona isigameko sami sisi. Sisekuthenini ngike ngamthandana nomunye usisi engeke ngimbize ngegama, kodwa lo sisi lo saphila naye isikhathi eside. Kuthe mina ngingaphelelwa umsebenzi, ngase ngithi okungcono ngimfake kwenye indawo angakwazi yena ukuthi asebenze khona. Okay. So wawuthola lo msebenzi kushuthi imoto bezimlanda emsebenzini, kushuthi bebephuma late. Bekuyenzeka imoto bangayitholi, baye emagarage bayozama imoto into enjengalezo parts. Wase dibana nomlisa thizeni khona. Lo mlisa lo uyena mlisa kahle hle abathandani asho ukuthi ngathini ungibonge ngalokho ukuthi ngimfake emsebenzini. Wena mlisa abathandane naye ngoba kuwumlisa obemnika ulift njalo mangabe segoduka ngesimo sokuthi babuye bangayitholi imoto kusuke sekulate ikhathi. Okay. So ukugileka kwami ukuthi bengithembele kuyena ngoba ngithi njoba kahle hle futhi uma wengane. Oh, okay. Yabo. So ngibona ukuthi nengane ngifuna ukuthi ikhule kanconywana ngoba mina isimo sami sisathanda ukubheda ngokumsebenzi, ngathi hayi ake ngimfake emsebenzini. Akuphelanga inyanga mhlambe ezintathu hayi wase ngibonga ngomlisa thizeni. Namanje nje ngiphelelwa umoya, ubona nje inkulumo yami engathi ibuyithi kanje ngoba ngisadiniwe namanje, kodwa kona sekuthatha isikhathi kwadlula. Uye wathola kanjani ukuthi babonke? Anza? Uye wathola kanjani ukuthi bayathandana? Ngathini okushuthi ngesikhathi ngivakashele la ehlala khona. Kuke kwakhala ifoni. Makhala ifoni wathola ukuthi inamba ayisaviwe. Okay. So ngithi mina akayiphendule, wangafuna yena ukuyiphendula. So ngase ngicina mina ngokuyibamba ke le phone. Kanti lo mlisa ke uzokhuluma la ifonini, mekhuluma lo mlisa asethe emva kwesikhashana mfowethu, usho nami ngikhulume sakweyisa, athi lo mlisa emva kwesikhashana nje mfowethu ngizobe sengilapha. Nangempela ke umlisa ke emva kwesikhashana wayethe emva kwa 30 minutes but akubanga u30 minutes, mhlambe kwase kuyodonsela eaweni. Waqhamuka lo mlisa ke wangena ke ndluzula ke la endlini lana ke. Indleka bani? Indleka eyakhe umuntu lo wesifazane besiphila naye. Oh, okay. Shuthi mina ovakashile. Okay. Kodwa ngibone ngathi sisi kunombuzo obubuza mhlambe ngase ngiyawugwegwesa, ngiyacabanga ukuthi bungabuzanga lokho bengichaza. Bengizama ukuthola ukuthi wathola kanjani ukuthi bayathandana. Kunomngane wami wayesebenza khona lapho la ngangimfake khona. Ngithema ngimfaka khona, so ngase ngithi hayi akobeka iso, kodwa ngangabe ngisamtshela ke lo wesifazane ukuthi kunomuntu obeke iso la ngimfake khona. Yena wazi ukuthi ukhululekile nje ngaso sonke isikhathi, kanti kunomuntu nje omgadile. So izinto ezenzeka khona benako ukubuya ngitshele ezinye zezinto ngoba kubalekile ukuthi ube nomuntu omaziyo la kusebenza khona umuntu wakho uzobuya kutshela izinto kahle hle mawufuna ukuthi uye phambili nomuntu. Akuve kodwa kuzithwesa wena i-stress lokho ukuthi umgadi umuntu, because ayikho ingelo sesiphila naye la emhlabeni, umuntu nje. Noma ngabe kuthiwa uhappy kangakanani nomuntu wakhe anaye, but kwenzeke and baningi bechaza into eyodwa ukuthi ayikho into ebengamenzi lona uphesini wami, but still athola omunye umuntu eceleni. So isithini isizathu sakho esibambekayo sokuthi lokhu umlandelela uthi abantu abamgade?
kahle hle ngangamuphi i-security ukuthi akamgade nje ngaso sonke isikhathi kodwa ngokushiya umuntu ukuthi ebafo njengoba ngimshiya umuntu engithandana naye kulomsebenzi bafo nawe usuyongiphosela ihle kukuhle kukubi not ukuthi usukubheke okubi kuyenzeka ukuthi mhlambe ulahle isikhwama semali kube khona umuntu wazi ukuthi umuntu kaSibanibani lo ngizomnika mina isikhwama mhlambe ngizomnika imali ukuthi akwazi ukuphindela emuva ngoba kuyenzeka kulahleka isikhwama namakhadi so lapho awazi umuntu kanti manje makukhona umuntu owazi ukuthi okay umuntu kaSibanibani lo usezokwazi ukuthi amsize not ukuthi usukubheke esayidini elimbi lokuthi umgadelene ukuthi wenzani yabo kahle hle ngangaqondile ukuthi ngenze njalo ngangithi nje mina angiqalazele njengomuntu wami okay yebo sisi yo so uma usutholile ke kwenzakalani hey mase ngitholile ke sisi kahle hle ngacishe ngalimala kahle hle ngacishe ngalimala nje kahle hle ngoba lento ngayithola ngumuntu mina okushuthi okade yaqala lento kumina ngingayazi ukuthi yenzeke baye basho ke nomakhelwane ukuthi hayibo wobuye ubheke ngoba mina kuthanda ukuqhelelana nalabe nasekhaya okay so bayake basho komakhelwane hayibo wobubheke kanje kodwa ke ngithi nami ngiyenza lento kade uyisho sisi ukuthi angifuni umuntu ngaso sonke isikhathi ngihlale ngithi ngimgadini ngimlandele ngaso sonke isikhathi kodwa nawe uyayubona ukuthi kunanezimpawu eseyishintshile kumuntu wakho uyamazi phela umuntu ya kunanezimpawu nje mawukhuluma nawe umuntu uyabona ukuthi hayi la akusafani nasekuqaleni kodwa ngibuye ngithi mina mhlambe kwenziwe ukuthi mina angisasebenzi okay yabo mhlambe nalokho kubuye kube umthelela kwezinto yabo ya sisi nje ilokho bengikusho abantu ke bahlukile khona umuntu othi mina mengithanda umuntu ngimthanda yedwa kube khona laba abanye bathi yes ngisuke ngimthanda lo muntu yedwa kodwa ngathi ngaba khona umunye uma sibambisana seceleni so wena uyiluphi ihlobo lomuntu ngabe lo sisi lo ube yedwa noma mhlambe bekukhona nje omunye nje uma sibambisana seceleni kahle hle nje sisi ayi ngaleso sikhathi bengekho umuntu omasibambisana ngoba bekuyena umuntu odume ekhanda ngaso sonke isikhathi ukuthi nje noma ngikephi nje ngazi ukuthi mina okay ngicabanga yena nje ngisho noma ngicosha u10 phansi ngiyazi u5 rand wakhe so ibinto bekuyinto enjalo nje ngabe mhlawumbe ubudlelwane benu busanda kuqala uye wazinikeza ukuthi lo muntu lo ngifuna ukuthi ngimzeke noma bekusawubudlelwane nje ubunganakile ngisho ukunaka buyithandela yena nje kuke kwabe isifiso ngenxa yomsebenzi ebengikwenza nanemali ebenginayo bengibona ukuthi kusafanele ngithi ukubeka okay ngoba bengumuntu onako ukuthi abeke kodwa yena ngingamtsheli ukuthi okay khona something engibekayo ngenzela ukuthi ekugcineni kube umuntu ongakumina yabo kahle hle inhloso yami kwakuyileyo yabo manje kuze kufike ngasekuthenini uyalimala nje kwenzakalani mengena endlini umlisi kade ethe uyeza kungesikhathi singanani wafika wangena ngendluzula and wenzani umlisa lo phela manje meqhamuka udina ukuthi mina ngingathini lo mlisa udina ukuthi mina ngimthukile efonini kahle hle bengeke size sihlanganise ukuthi mina ngimthukile efonini ngoba phela uthi ufuna umnikazi wefoni so mina ke ngokubona umnikazi wefoni engayibambi so ngase ngiyaphendula ke mina ifoni naye ke message umlisa lokuthi hayi mina ngikhuluma nawe ngifuna ukukhuluma nomnikazi wefoni kwaqala lapho ke nami ukuthi ke hayi ngiphendule kabi kanti ngiphendula kambi nje umlisa akekho kude umuntu around so meqhamuka ngendluzulu me around mhlambe ngabe uyamazi noma awumazi hayi angimazi oqala nje kumbona la ugeli ke uthini yena ke ugeli ke phela ngaleso sikhathi usethuli hayi akasakhulu phela wavele waphenduka nje isimungulu wathula sekuyimina ke manje ngiyaphuma ngiyabaleka ngalo mzuzu ke ngihamba nangenyawo uyazi ukuthi mawuthukile awuvele nje izinto zakho ugqoke lokho nalokho ungaphuma nje unjalo nje ngoba uthukile hamba ke nami ke kumakhelwane ngihambe ngingena lapho kukude ke kunangasekhaya but kumbe kukhona abantu esengibazi ngithi ngiyadlula kwabanye engibaziyo so angibafici ngithola usizo yabo kanti ngizoyihlanganela namaphoyisa endleleni nami ngicela usizo kuona hayi
nawe aqala athi ukungihilizisa nje yabona nje kodwa agcine ngisizileka ngisho njalo agcine ngisizile angalithola usizo ukuthi ngikwazi ukuthatha izinto zami nami ngigcine ngumuntu ke okwazi ukuthi ke ngiyocabangisisa kahle ekhaya ukuthi ngiyaqhubeka noma ngikhetha kona ukufa ngoba wona amaphoyisa sengishiye ekhaya ayangitshela ukuthi uma uphindela sizokulanda sesikulanda ngemoto eyidumu ngesafika ngale so kukuwena ukuthi uyabuyela noma wabuyeli manje emva kwalokho ke kwenzakalani ngabe wahlukana nogeli noma naqhubeka kodwa usuqhubeka ngokunderstandiswa kwabanzima wona kodwa isinqumo ke ngasithatha futhi namanje ngisasho ukuthi ngasithatha isinqumo sokuthi cha angisale sengiyeka lukho olunye ushintsho lingenzeka alukho olunye ushintsho lalingenzeka angivele nje ngikhohle wayekela phansi ngakhohlwa nje umntwana ke nginako ukuthi ngiyamsupporta but kodwa yena uqobo uhlala naye ugeli yebo uhlala naye yo so manje mawuyobona umntwana na kanjani ugeli ngeke ungamboni nje kunjani nje kuba muncu mawuthi uyobheka umntwana wakho uyamfica nogeli la isikhathi esiningi ngike ngaba umuntu omlandela esikoleni ugeli ukuze ngabe amehla amangakwazi ukuhlangana naye ngoba amehlangane kubuye into eziningi so kungcono kona ukuthi ungamboni kungcono ukuthi ngingamboni ya kube kuqabukele nje mangabe ngiye kubo ngempela bekuqabukele ukuthi kusuke kuyisimo esiphoqayo ngoba mina ngiyamazi ugeli ufunda aphi ngifuna ukumbona ngiya lapho la ngifuna ukumbona khona yena umngana untombazana wakho una 14 years 14 yo semdala lo muntu so uke wamchazela ngokuthi why ungasekho ndawonye nomama wakhe ngoba lento iyenzeke esethanda ukuba mncanyana kunalokhu nanokuthi isikhathi esinjengaleso bengakabi naso isikhathi sokuthi ngimtshele and futhi lokho ngiyakuthanda ngoba kuqhamuka ngakuwena into bengakaze ngize ngicabanga bengakaze ngize ngicabanga abantwana isikhathi esiningi mebe bancane banakho ukufisa ukuzazi izinto zabo ezingabazali babo kuyikona sibashaya ukuthi bancane mebekhuluma vele noma bebuza something kuzothiwa nje ungena ngakuphi endaweni zabantu abadala kodwa yabalimaza lento base bedinga ukwazi ukuthi kwenzekeni why sila namhlanje ubaba ahlalele umama ahlalele yabo nje bayadinga ukuchazeleka so njengoba uthi una 14 years and intombazane okusho ukuthi sekusondele ukuthi athombe and esikhathini sekuthomba kwakho yamdinga kakhulu baba eduze kwakhe umkhulise nje ngesingaye ngokulingana naye mesazoqala ukuthomba so uyakudinga I hope awubaleki kangaka uhlezi umbona ya kona angihlezi ngimbona kodwa umuntwana nje engazi ukuthi okay mhlambe kwemva kwenyanga ngizombona ngaleso sikhathi ngizombona ngaso kodwa nje kuumqondo omuhle lo oqhamuka ngakwena bengingacabanga ukuthi ngathi ngamtshela istory ukuze na understand ukuthi why ubabe engabi mningi ekhaya yabo yes yo so lesigameke sakwehlela asikwenzanga yini ukuthi uzonde isifazana kona ke nje kona ngiye ngathi ukuzonda kodwa manje ngiye ngithi abantu abafani abantu abafani ungagilwa omunye umuntu kodwa ngiye ngithi mina ngigilwe lo muntu ebengazi ukuthi umuntu busuthi uyophelelana naye ya nanokuthi mawumbuka nezinto azenza angise abantu abaningi bazi ukuthi okay intombazane mhlambe ephuzayo noma intombazane enjani yena bengakwenzi lutho nje futhi umuntu ohlala umfica endlini ngaso sonke isikhathi so engahambi indawo lezi but bengitshela ukuthi abantu abanjalo abantu abaqondile kanti uyakwazi ukuqonda noma uyithinta lapho kwezikafaro kodwa yena bewumuntu engazi kahle ukuthi akashayisana kancane so nami ngibona ukuthi mhlazane ngithintile akayifuni noma ayibone le nto so nami nginethemba ukuthi nomuntu obuya ngikhuze ezintweni yabo so kanti uyena umuntu ke futhi ogcina ngokungathembakali yabo kodwa kona engakuphendula nje ukuthi bakhona abathembekile ukuthi mhlambe usuke ungaqondene naloyo umuntu loyo wesifazane the time nisaqala ukuhlangana wakufica usingle noma mhlambe wayekhona umunye
la niqala nje khona ukuhlangana wayekhona kodwa yena angizange ngilibeke udaba wasmile pho angizange ngilibeke yeah, sometimes isifazane siyakhona ukuphila nokuthi okay ngizoba right kuzohamba isikhathi eside si right kodwa one day ngizokubamba mekuthi khona into embi wamenza yona uxolise uyitshelise ukudlulile uhlezi umuntu esifazane nalokho ukuthi okay singa right uxolise ngikuxolela sishap okay sure grand sharp siqhubha impilo yethu kodwa usuke nokuthi one day ngizokubamba and ngeke uzukholwe mase kwenzeka so akuve ukuthi kwakuwupheya lokho noma wayesukela ukuganga nje kwakhe kona ke ngingasho ukuthi ke mina ngicabanga ukuthi wayesukela ukuganga angisho njalo ngicabanga ukuthi wayesukela ukuganga ngikholwa ukuthi ngoba nalo muntu engangithandana naye ngathi sesiqala nje sesingena nje ngempela othandweni selithanda ukuthi ngathi ngaqhelisa lo muntu lo ngaqonda nje yena akuyena nomuntu abacishe baze bazana noma kunama message awathola ukuze athole ukuthi nginomunye umuntu kwakukwazi kwami ngoba kwaze kwaphela nje nalo sasinayo ngaleso sikhathi so ngicabanga ukuthi nje mina kwakuwukona ukuganga kuyena no ngiunderstand because ngibuziswa ukuthi vele esikhathini samanje umuntu mawumthola umdala angeke uzumthola kure ukuthi uthola umuntu osingle esekhulile esemdala so mhlambe kungenzeka ukuthi mhlambe irelationship yenu yaqala unayo lo munye kodwa mhlambe wamqambela amanga wathi uwedwa kuyahamba isikhathi kanti uyabona hawo ngifike kukhona umunye umuntu kona akakusho lokuthi uyedwa kodwa ke wagcina kodwa engatholanga ukuthi ngempela yena wacabanga ukuthi uyedwa ngempela ngoba hayi ngazama ukumqhelisa lo nganginayo ngaleso sikhathi ngase ngiqondana naye ngoba kwakuyumuntu ngempela ekangimfuna ngempela ukuthi cha mangase ngitholela umuntu ngayeka yonke into so nami ngakho ngaphoxeka nje yo kwakunzima kakhulu ngabe usekhona mhlawumbe usekhona manje empilweni yakho noma usahleli nje usahila kulesi simanga lesi sakwehlela cha eqinisweni nje kusawu ukubamba ngiyeka ngeke ukhona ngasho njalo ukhona kodwa hayi ukuthi uyimisele nje kakhulu ngaye usabamba nje ngithi nje u50% ngibeke nalomunye u50 ukuthi kusengenzeka noma yini shuthi kahle usalimele akakapholi mhlambe ngoze ngiguga ngibothi ngizophola kahle hle yebo hayi angiboni ngicela ukubuza into ongahlangene nayo kodwa ohlangene nayo hayi ngizwe umlisa nawe abalisa abanomqondo ukuthi yena fanele abe nabantu abangaphezulu ka2 abanayo empilweni zabo kodwa expect ukuthi umuntu wakhe akangabi namuntu akubuyena kuphela kulokho ke indlela ongibuka ngayo hayi ngilalele sisi indlela ongibuka ngayo kulokho ke ucabangani ngakho yazi njengoba kubuka nje ngiyawuzwa lo mbuzo sengifisa ukuba senguphendulile ngibona indlela osho ngayo ukuthi mhlawumbe uyozuguge angeke kufike kuthenini upholise lesi silonde lesi lento yakwehlela so ngibuza lo mbuzo ngalokho ekuthenini umuntu wesilisa kahle hle umuntu wesilisa uma nizovumelana naye angithi khona lento kuthiwa isithembu uma nizovumelana naye mina ngesingami nje wanele umuntu ngingakho mangabe ukuthi mhlambe ngiyashe intombazane ngingashe intombazane nje ngathi ngingashe intombazane engibona ukuthi okay le ngiyafisa ukuthi noma ingeyona lento engicabanga ukuthi iyona ngasengqondweni nangendlela iyona kodwa kube yimina ozozama ukuyikhalima endleleni kumina uright umuntu oyedwa kumina njengomuntu wesilisa uright mangithole yena uright Yo, no, ngiyakuzwa ngiyaunderstand futhi. So, kubalisa asekebeke babhekana nesimo esakwehlela wena njengoba uzoxoxa isigameko sakho. Ungafisa ukuthini kubona kodwa abathulile abangakaze basho lutho abahlukumezekile bahleli nje kanjalo nokungamthembi umuntu esifazane futhi umuntu athi ngizohlala ngibe single. Phela mina because seke ngehlelo nje and angihilile enasoze and othulile naye ayigqibe esifubeni ngenxa ukuthi usaba ukuthi mhlambe lo umuntu useke wamveza ebantwini ukuthi uphesini wami lo kuyaba sebeyaphoxana so ungafisa ukuthini kulabo bantu labo mina engakusho nje
uma kuwukuthi unomuntu omngani iqale lapho nje uyikhulume nomuntu owaziyo ukuthi umngani iyaqala iyehla le yanto le lolalaka lo kade lukhona ukhulume nomngani ya nje nabantu osondelene nabo ngisho njalo uyixoxe kube into oyixoxa ungazama ukuthi uyigqume kakhulu ngoba iyakuhlukumeza ngesikhathi uthuli nayo ngaphakathi so ikhulume nje kodwa hayi nanombani khona abantu uthi ubatshela indaba uthi bayahlekisa ngayo so kunabantu owazi ukuthi banazi imfihlo so ukwazi ukukhuluma nabo so ngingasho nje ukuthi abakhulume nomuntu asondelene naye omngani kodwa akusho ukuthi bonke abantu bayafana but angamthola umuntu right nami ngisanethemba lokuthi ngingamthola umuntu nje o right uyoba lento efunayo ozoba lento engiyifunayo okay so uperson wakho lo wakudala umama womntwana ngiyazi ukuthi uyayazi voice yakho kona uzobe ufihliwe kule video ungabonakala ebusweni kodwa ngiyazi ukuthi uyazi voice yakho na kanjani so mangase kuthiwa kuyenzeka uyaqondana nale video le mhlawumbe ungafisa ukuthini kuyena kahle ngidlulisa okusenhlizweni angiqondile futhi ngoba angibizanga igama lamuntu angiqondile ukuthi ngithi manje mhlambe le video mayizwile ukukhombisa ukuthi kahle othandweni cha bekhona impela enhlizweni nami akwangangenzi nje ngichithe isizungu so angayizwa kambi ngcono ngoba futhi uyena olizwayo izwi lama abanye abantu abangazi ukuthi ngubani loyo kanjani kodwa kwakuumuntu engimthandile so and futhi angiqondile ukumcekela phansi yena igama lakhe noma ngoba vele angilishongo kodwa angiqondile ukukhuluma ngaye so into nami bengisafuna ukuyidlulisa enhlizweni njengoba ngikhuluma ngiyabonga kakhulu ukuthi uzinikeza ithuba uzohlala namphansi uzama ukukhuluma okusenhlizweni into mawekhuluma ke nginonkolelo ukuthi iyakhona ukuthi ibohle noma idlule ekhambeni lesikhathi noma ngenzeki ukucimela ubheke seyenzekile so yes ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivashela namhlanje ngikufisela inhlanhla ke masumthola uperson wakho kube ukuthi uthola lo ozimisela ukuthi kube uyena ozoba sempilweni yakho inguna phakade noma ngabe kuthiwa akekho umuntu oyohlala alinde wena abe lento oyifunayo abantu singabantu asifani kodwa at least kube umuntu ozokhona ukuunderstand uma umchazela ngempilo wena ofisa ukuyiphila so ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivashela ngibonga kakhulu sisi engakusho nje umuntu lo osukumtholile ukhalinyo wena ukuthi uzama ukuthi abe ile ndlela kufana nomuntu okay wena uthanda umuntu ogqoka iketi ungamfica efaka ijini but masuna wena omtshela ukuthi yazi mina ke bengithanda ninobabili bengithanda ukuthi kodwa kube kanje so nami ngathi ngathola abantu abanje abakanjalo nakhona futhi lapho umchazela ukuthi mina ngithanda ukuthi hayi ngoba nakho usungishayela umthetho umshayela umthetho ukusho nje ukuthi mina ngithanda ngempela uzokuzwa hayi sisi nami ngibonga kakhulu yabona njengoba ngiphuma la ngizizwa nami ngikhululekile ngike ngaba nako lokho ngqanqazela ngokuthi inhliziyo mayisiqalile yakhuluma ngale ndaba kubuye kuvuke lokho kodwa ke njengokukhuluma nawe sisi kuyadlula lokho kade kunami kungibambile ngithi ngizokhuluma sengathi ngadlula iphakade ke uqhubhe nempilo yakho right ngiyabonga kakhulu sisi mbuke lapha ekhaya kuningi kakhulu siyagilana la emhlabeni kodwa ke akukudlula ukuthi ukhulume lokho kusenhlizweni ungaqhumi because khona lento esiyibiza nge-depression and uyaye ethuneni ngempela uncwatshe ingaphindi ixoxa indaba yakho mekuthi uyayivumela icindezelo so noma yini ecindezelayo ungayivumeli ikhiphele ngaphandle uyikhulume kodwa ukhulumele phambi kwabantu owazi kahle ukuthi angeke baze bakhona ukuthi bakuhleke so ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngenzela kakhulu bye.